Dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu pokazat ću vam kako da ne omogućite vaš wireless na routeru. Wireless je bežični internet na koji se drugi ljudi mogu spojiti ako imaju lozinku, ali kao što znate u današnje vrijeme se sve brzo i lako dozna. Da biste onemogućili wireless potrebno je da idete u router postavke, a da idete u postavke trebate znati adresu vašeg routera, a to ćete saznati tako da idete u CMD. Ako imate XP prvo morate ići u run pa onda tek pisati CMD i ovdje upišete ipconfig. I bitno vam je ovo tu default gateway. Ovu tu adresu zapamtite i odite na neki pretraživač tipa Mozilla Firefox i ovdje gore upišite adresu vašeg routera i ovdje korisničko ime i lozinku trebate upisati. Ako ne znate korisničko ime i lozinku, to vam piše u uputama koje ste dobili uz router, ali ako ste ih izgubili, jednostavno nazovite vašeg provajdera i on će vam dati te podatke. Evo, ja ću sad upisati svoje. Kod svakog routera je drugačije, ja ću vam pokazati kako kod mog. Idem u Home Network i biram ovu tu sekciju, samo da se učita Wireless. Idem Configure i kao što vidite kod mene je Wireless onemogućen. Da je omogućen, ovdje bi bila kvačica, ali cilj ovog tutoriala bilo je pokazati kako ga onemogućiti. I to bi bilo to za ovaj tutorial, vidimo se sljedeći put. Idete pod tab snimanje. Ovdje morate pronaći svoj mikrofon. Kao što vidite, ovaj tu stereo mix, kod mene je moja zvučna kartica. Kao što vidite na slici, a nova kvaliteta